itina wa President Ruto kwathanakana serikali kwisela muvyani wa mugo wa nthi ni kuminana na mbulili wa nthi ya mbulili la siende uthinya nthi ya Kenya yomwe ma ene nthi kuma mwingi kaunti na Kitui ni mwakilia makuli ukauta kukonia muvango huu amwe mo mayenda serikali kuelezea ene nthi muno kukonia ula withiitwe ayiva mbulili kuvalania mbumbano na niki sithiitwe sivithukia mbumbano cia ulei sioka mainena na vilingi wa mauvo ene nthi ayu meweta kana utumi wa mbulili withiitwe witunga nthi tina na kuvalania uthasyo wa ene nthi mamienda serikali kuanesia watho wa kuminana na mbulili. Oscar Kimanzi na maovo. Mambo ya guns tutazima. Kenya lazima iwe ni nchi yenye iko na amani na kila Mkenya ataendesha biashara yake bila amefanya. Itina waoneni uwa muzumbile Ruto wakana serikali ni ikite mipango kumina utumi wa mbulili va Kenya enenzi kuma ilembetani iya mwingi nimeenda serikali kuelezea enenzi kwa umelu ngalikoela ithitwe iva mbulili niki mbulili ii sithitwe sivithukia ngaliko ya ulei yoka na kwithiwa na uzezei wa maofisa ma polisi. Ethe ni momina guns na zo guns tweziona zikiattack upande wa opposition ni kumaanisha mota serikali ni methe amesi uwathe guns na nondo nitukuona mabinda maingi makiattack ugethi askali ni maende na kumanenga security so ona kiuma nenie nyeta mwene nthi na tamwikali wa kilungu kya mwingi niwa kwasia no sio matuelea nje monangango ni kana wigethia matumia ochati kwasia ni mekomina guns ne kana withie ni mahu the Kenyans mone kana mone meko fight ilali ni kindu magitwete politically momelo ni matueleze sio nguni ni siao nguni siba wanao na vala nguni itumewa nao kula kwe mikutano nondo ethiari nguni twineza kuona nguni ikuthio balanya mukutano wa Ruto twineza kuona king'endili cha kisiasa kiothio kubalanya mukutano wa Murkomen. Uyo vo enenzi ani mawetakana etho utumi wa mbulili no kuendewa kwithiwa no balania mugo wa enenzi na kumabena uthasio wa kutwaisia maundu ma kila muthenya maiwetakana no tonya kubalania ona maundu mausa kwani mwakani ukite kuona kutonya kwithia na uvaluku munene tanzi ya Kenya nondo ilanu makuona mikutano ya kisiasa ende na kulikilelwa ningi kana mbulili andu nimolekwa nibuya ando no male othio kona kura nondo makethia makona ila ingeje na tometwe kana ingendire ta siokie kubalanya ne kenda kura sikakona kwao ando ne matonya kwithwa mena wia wa kuthio kona kura na tukwendea na itanzi enenzi ayu maikule serikali kuanizia watho uwa kumina mbulili va Kenya kwikithia kana mioni ati wa kila mundu na nzi kwithiwa na uthasio na mugo wa enenzi kwa tamwenenzi serikali ikati nini vya president na munini wake na munini na minister wa interior ma nene ya gunsim jikeria serikali ne kubangiria maundu ma nguni ne kwibitha witu na uyitu twende na kumechwe ngunzi or otherwise ona opposition na wandu kethena ngo banga tangunzi wake lakini kuno getoko kyanze mbanga ne twabya nzira ndanzingi nzira intene no ikurula mezobia imanzolo ndo so the nos with the wangu tiwa kanwabo na vya mwingi kwina voidie ni wadala nikana wedie mandeo ni medewa. Ripoti ya vilingi wa movo kuma mamusini wa mwingi kiliombungani cha mwingi katika undine ya Kitui oze ya Kimanzi.